ngasi khoi scholars computer magic 6 aduga scholar computer magic 7 da 2025 ki edition da yaurukpa python learn python and the level up python hariba chapter ani se sigi starting tausi ahanbada khoi python na se kari no da khangmina si khoina python na se kari no har kanda ma se computer programming language ne heka python hai wase koi computer programming language ne programming language ti kaino programming language hai se kari no hai kanda koina computer da instruction pi ba yaba ka koina computer da yamna line koina mi oibana ngang na riba di loan sigi type ta sizinaraga koina computer da instruction mayam ama natraga command mayam ama pi bangamba aduguma makhan gi language ne ko python nai se adu python se koina programming language ne hari python se koina programming language ne hari gadi hariba programming language oriba python se sinda kari tawrino ko masi kari tawbuda sina dino aduga first hangiba question na programming language computer programming language se kari no hai what is computer programming language ka sam na har kanda computer programming language se kari no har gadi masu language na mane akoi language te kaidoba maitelon da koi wari saraga mi amaga pau phawna bangami communicate tawba ngami sigumna computer programming language habisisu computer ga khoi mi oibagi marakta pau phawna bangamba adugumba language samani ka haiba language singsigi marakta python programming language asisu amani world da hoji phawda leiriba computer programming language se aduki matik jam gare leiriba computer programming language singse sigi marakta python hariba computer programming language se one of the most popular computer programming language mase koina kari da karam application sembada sagat pada sina ba yage harigadi web development ko web application development kaidi website internet run tawba browser sinaraga siguma makhan gi application example oina hai kanda www.google.com gmail.com facebook.com hariba siguma makhan gi lairiba web application singja si develop tawbada ite sagat pada python se sinai to data science aduga data analysis data aso bo mayam analysis tawba matamda python sinai hojik mayamna yamna adi yamna haina riba yamna khangna riba ai artificial intelligence machine learning hariba singsi dasu python sinai automation scripting mobile game development aduga desktop application cyber security ethical hacking and internet of thing IoT hariba sigumba makhangi application mayam se si semakpa sagalakpada python sina hoji ki oina khwaidagi mayamna pamna sinaba khwaidagi easy oiba aduga object oriented and functional programming support tawba magi huge standard library leiba portable oiba means device amada develop tawraga su any device amada khona run tawba yaba ko aduga interpreted oiba aduga makhangi language ne python se ko adu sumkhang khangdriba class 7 gi natraga class 8 gi natraga class 6 gi angang sing karino sir na python se was high lei su python se karino khoi python se sin na kari tawdino kem na khangjitre haibda adoi gyan taba ngamna ba khonage adu video se loiba di jengo aduga haye koi class ta su python gi maram da discussion tawmina se menoina agi video se khoi wangu gi leiriba green ground academy gi student sing gi samjabani adu atopa school gi student sing na su jingbiu aduga any question leiraga su khoi gi video gi description na piriba phone number sida phone tawraga natraga whatsapp ta text tawbiraga natraga video da comment section da comment tawraga question hangbiraga su aina dum answer pijira kani ko adugana python se
मागी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इननब मफम अमा दरकार ओय IDE हाइना खंगनै नत्रगना अखोय लाइनक्स दा संगगदी टर्मिनल हाइना म यावरि को लाइनक्स की टर्मिनल सिदसु अखोयना पाइथन की कोड इबा यागनी कमानी इगनी फर्स्ट दा कोई पाइथन से इरगे एंट्री तब मतम दा सिगी फॉर्म से लाकनी हाइदि सिदा अखोयना से सपोज पाइथन की कोड दा अखोयना प्रिंट को अदुगा hello world hello world hain iraga simagi python ge language ni sida hairi se python hairi se kaino print hai se print taw hai ne di screen da show tawro hai ni kari hai na hello world hai na show tawro hai si ira matung da ina enter taw matam da hello world hai na sida show tawri se mai ure ka se khoi python gi hadi ibagi mong aduga run tawbai mong ne sini sam na khona language की कंसोल सिजनर कांद इबनी को अदो कोइना IDE मैम लेदी पाइथन की ID कदिनो हाब सुको कोना जिंगमिना से हारिबे सिगी IDE से सिदा याम लाइन याम नुंगाइनी इबे याइ को मसागेना प्रिंट हेलो वर्ल्ड हाइबदो सिदा इबे मतम दे यंगसे PRNT प्रिंट इरे आइना सि ब्रैकेट अमा नंबर मतम दा ब्रैकेट से मसाना क्लोज तौजरे मसाइ अमदे तौदे को अदुगो सेना डबल कोट नंबर मतम दा डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज तौरे को सिमंग देना हेलो वर्ल्ड लाइन इरे हेलो वर्ल्ड को सिगे कोड सिदा हाइरे से इमामंग जो हाइग्रे प्रिंट हाइसना पाइथन की फंक्शन नि प्री डिफाइन तौरगा थनमबा फंक्शन ने को प्री डिफाइन तौबा मींस हानना चुम्मे यारे हाइना सेमगा सारगा थममबा अदुगम मखंगी फंक्शन ने सिगी फंक्शन ने तौगदो मथौना सिदा पीरेबा मेसेज है हेलो वर्ल्ड है पीरेबा मेसेज है स्क्रीन द शो तौ हैबनी को अदो सिगी ID सिदा पिलमिसिना नंगी सिगी हेलो वर्ल्ड है सिगी आउटपुट से हदि रीजन दो सोम द शो तौ है याको अदो इन जि से रन तौ मतम दा सिदा रन लेरे सि रन तौ मतम दा सिदा मागी आउटपुट से लाक्तिनी करियने लाने हेलो वर्ल्ड है लाने सिदा हेलो वर्ल्ड इबगी अदो देखोय पुनि जिंगने सिगो मांगसा यंगो आई होजिक सिगे रन से नमगे मुनि यंगोरो रन से नंबर मतम द सोम नकन की आउटपुट से सीधा हेलो वर्ल्ड है इरगा लाक्तोइनी सीधा लाकदौरिबा हेलो वर्ल्ड से कदाइ दैनो हारगदी सीधा लेइसिने हेलो वर्ल्ड का यंगसिन का क्लिक तौरगे रन कंपाइलिंग तौरी अदुगा हेलो वर्ल्ड थोरै उरे का से हेलो वर्ल्ड से सपोज आइना सीधा हेलो वर्ल्ड की मोटर हेलो का ग्रीन ग्राउंड एकेडमी स्कूल लाइन इरे नत्र ग्रीन ग्राउंड एकेडमी का हाइरासी हेलो ग्रीन ग्राउंड एकेडमी अदुदि मजेना रन तौरगदी करी थोरनी को कमेंट दा सेक्शन दा कोई रीजन दम इबिबे आइ को हेलो ग्रीन ग्राउंड एकेडमी हाइरगदी इ रन तौर जिंगसे कई थोरकी जिंगसे को हेलो ग्रीन ग्राउंड एकेडमी को सिदा रन तौरिबा प्रिंट कमांड को सोमदा शो तौरिसे सिसिने को से कई करी हाइनो सिगे प्रिंट हाइरिबा वर्ड से हदि पाइथन हारिबा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सिगी मागी वर्ड्स ने खुदम मना कांदा खोगी मैतै लोन दा हाय कांदा खोना चाबा हाइबा याय नत्रगा उल्लु हाइबा याय सोतो हाइबा याय इसिंग थके हाइबा याय सिसे खोगी मैतै लोन गी लैंग्वेज ngakतनि वर्ड ngakतनि सुमिको सने तौरगा पाइथन हारिबा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मागी सु वर्ड मयाम म लैको हारिबा मागी वर्ड मयाम से सिसे खोना प्रिंट सिगी मरकता प्रिंट हाइबा कमांड सु यावरिबा अदो पाइथन की प्रोग्रामिंग सिगी मागी वर्ड को कीवर्ड्स डिजावर्ड्स क्याम लेगे हाइगदी अखोय हंगबा याय कदाइदा चैट GPT सिनबसु तमसि को चैट GPT दा अखोय चंगसि अदुगा राइट को पाइथन रिजर्व नत्रगना कीवर्ड्स हाइसिबा कीवर्ड्स करी पिरे को यंगसे नो अतंगा मिनसी Python has 35 keywords depending on the version. My version की मतुंगिना 35 plus keywords लई है का अदो सिदा मा Python version 9 लई देखो version 3.10 plus की मागी keywords ने सिदा पीडियो सिंग से सिकते नते को मैम हम लई दी false avoid else import parts सिगी मैम से कोई Python की language की
word name yako ado hariba word sing se se khoi khangba mathau tai sida def diff kind e se python gi word ni ko tamdraga di khangoi tamaga khanga do bani yako aduna soin tawraga leiriba python gi language sing gi marakta print have sisu magi language amani akhona python gi language se kari gi sina duino koina mamang da su haigre computer da koina instruction nama pinning ba natraga command nama pinning ba natraga computer da any hadi koina request ma tawning ba matam da ko programming language ma sina ba mathau tai hariba programming language sa adugi marakta python su amani da koise python se sina raga computer da koina instruction pi ba tamini computer da koina kari haino si what is sina raga print taw hai ba means screen da show taw hai ne kari haino show taw hai no hello green ground academy haina show taw hai sumna show taw re hare ko okay sida e se khoi clear taw ba yai ko clear taw thokre ato pa ma mu show taw han se yengo kari haina show taw han se ge hello ChatGPT I'm extremely happy hai se ko extremely happy okay run tawro sometimes extremely happy la ko si code sini okay adudi akoi makha sangna takthri ngai se si sida ko sida khoina code khar iraga leiri pi reiba number ama ko number ama ingomda entry tawre ingonda pi re high riba number se ase khoina ma se kano oibra gi odd oibra even oibra jingsi ko hana run tawro jingsi ko hana run tawro ga jingsi aduga run tawro kanda sida iriba code sigi ko explanation dai pige line sine kari haina na ko run tawre kanda ma error pire kari gino khangbre error pire se python dadi space sing se se loina pharang tai ba ko ado sida ai undo tawrake aduga ma se copy tawrake ko sorry si delete taw thok se aduga launa mu code se isin si ko are paste out taw si lag ko enter ro okay yare ko enter a number hai sida number am pi se 7 pi 7 pi laga enter taw matam da kari thore 7 is a odd number hai ko amuka run taw se enter a number 12 pi enter taw 12 is even number si kamai lai no ko yamna interesting oiba kaino ne angang sa ko khagi nan makhe khoi uba phangdaba yamna nungaiba yamna idi interesting oiba topic ling asi class ko aduga aina nakhoida haining ba mana nakhoidi yamna laibak faraba ko student sing ni kari gino haidi nakhoina class 6 7 8 kar ko matam da python gumba programming language sama nakhogi school dagi tamba phangba haiba se yam ina kari hairani yamna laibak faba haitarane aduga bam oi ko adu noi hoji khangdrasu hayeng ko na kana gumba noi gi maraktagi ko computer engineering tamakanda haidi service ndana sana hagi bedo hadina mixing kani yako adudi sida ko ne enter a number hare kanda ina 12 feet kanda ko is even 9 thore adu sida e di se kari ko bno jinga se sida isi loina sida e di se ko na code ko code ko ko code ngakten is ise code sida gi ahan bai se comment section ne comment sida kay haino check if a number is even or odd ko number ama se koina even oibra natragana odd oibra haibagi check tawbagi coding ne ni haini ba sina mu kari hari input from the users dagi input to hello haibani ko adu user dagi input to hello ka doiba sigi line se ase koi jing se ba hana ko makha se ingaktan lobthoke ko sikatang run tawse enter a number hare ko sida ina number 8 se pire keyboard tagi number ni number se ko mem
number sin 8 pire aduga enter taw matamda hojite ma kemta hairaroi code execution successfully hai ko adu sidagi ngasai gi pire even number se ko aina show to hon ge hairagadi sida print ko num sigi num se print to holo yengo kari ha ke sida ina add pire add enter taw matamda makha da add print do yabra ko adudi sigi line sina kari hairi no haise koi khana mina se okay sigi line sina hairi se ko sida num num hairi se variable amane variable na se kari no akoi gi value khare store toroga thamba yaba adugumba makhan gi nani ko mase sam na kan da khoi gi room amane haise yare room ma khoi gi jum da pose da thamba yaba adugumba room ma ko in thai na yauri in thai sina magi data ge type ni ai ngasi se hobo class ni adu adi mayam de khitang khak angang sing noi khitang khak gyan ta ba ngam na ba ta ke makha ta na variable se kari no integer se kari no se input sina kari oi dino si predefined function ni predefined function sina tawmi ma thau sina kari no sida enter a number haina thora ga ko aduga value se loksil laga sida num sida kamaina pi dino gaisa se jingmina se ko ri sidum yengo ai haijage num se variable ni sigi variable sida koina number am hapsilak pa yaga dori kadai degi number no sida ngasa ko na run hek tawbaga run tawbaga sida enter a number haisa kadai de thora kanda sigi enter a number sine okay adu sigi input aise function namane mana tawdu se kaino run tawbaga sida mana pireba text se show tawrani sida koina any number ama pirek matamda enter tawsilak matamda sida pireba number 6 se input sina puraga laaga sigi num haiba variable sida assign tawsingane ba ide hapsin gane ba thamjin gane ba ko mase hogi data hapsin ba jaba adungba makhan gi ko hogi se besen namne ha sai like the place amane ko location nam place amane ado sigi int haise int int sin integer pi even number sa integer o hello ha ade enter a number haraga horen sida se suppose yengsi ko enter a number haraga ni gp se ladi gp se lag enter tawraga di kaidorani error pi to kari gino pi even number do integer o gado bone ha atopa number pi ba yade ba dai ko ado sida iriba line se line sida iriba sida what mateng yauriba ede pura si coding kawe ko si coding se koina fajana iba heba mathau tai aduga paaba heba su mathau tai ba iba heba paaba heba oigadoba ko sida koina iba hegadabani aduga paaba su hegadoba yani ko adu ayung tang halange sina variable ni sina integer ni haidi laiba data do magi type se integer o hello haibu ko aduga sina input se function na moi duini haibe input function sina tawdu se kaino first ko na program se run taro ko matamda enter a number haise run to badi show toroga legani sida nan any number ama iraga ko is 9 igre ko nga samun je ngoi 9 iden tra 99 ire se ko 99 iraga ine enter hek taw matamda na sigi 99 se puraga num variable se sida assign tawduni ko adudi isagi makha dai sido mo hapsin se num variable sida se kari lai 99 se la khare ko 99 se la khare 99 se la ba matunga masagi num se sida if condition am lai kaino check even or ko p even number do mase even oibra odd oibra ne check taw hai using modulus operator have sidi koi math study jaw da bugum tawi ko modulus operator se koi sida percentage ki operator do ado koina modulus operator en khangle modulus operator se na kai doge har kanda any number amana divide taw matam dana magi remainder do puthoko ade koina hoje boda khangi se number ani divide tawragadi magi kari quotient do ne bakhoi da phangi se natra
ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯨꯂꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯔꯤꯃꯦꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯗ 2ꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯃꯦꯟꯗꯔꯗꯨ 0 ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 2ꯅ ꯌꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯅꯤꯀꯣ 2ꯅ ꯌꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ इवन नंबर होरनेबा को होन इवन नंबर एंड ऑड नंबर हाइसे तुमा सुबो और सुदब नंबर हाइबनी इवन नंबर हाइबदी मीन्स नंबर दो कम डिवाइडेड बाय 2 2 न जेनबा याबा हाइबनी अदुगा ऑड नंबर होयगना 2 न जेनबा यादबा तुमा सुदब नंबर पेयर ओइदबो को अदुदे हाइबसे कोना तुमा सुई और सुदेसे चेक तोगे हारगदी 2 न जेनथोको न 4 द 2 न जेलदी माई रिमाइंडर क्या होगा नहीं 0 6 तो 2 ने जेलदी रिमाइंडर क्या होगा नहीं 0 7 तो 2 ने जेलदी रिमाइंडर क्या होगा नहीं 1 का हाइरिब रिमाइंडर दो सिगी मॉड्यूलस हाइरिब ऑपरेटर से सिने चेक तो वो ngame का तो ना कोई ने सिगी नंबर सिदा साइज द पीसी लेबा 99 पी ऐसे सिदा नंबर से लागतोई नि हाइरिब नंबर सिदा लानी नंबर से 2 ने डिवाइड तौरनी 2 ने डिवाइड तौब मतलब मागी रिमाइंडर से 0 ओइरबा का इफ नंबर से इक्वल टू मागी रिमाइंडर से 0 ओइरगदी प्रिंट तौ हाइदिनिबा को सागी नंबर दो इज इवन है अदुगा कईगुंबा रिमाइंडर 0 ओइद्रगदी प्रिंट द हाइदिसे माई नंबर दो ओड ने हायो हाइबने है को अदुदि होजि कोई सिदा अमु रन तौर जिंगसे रन को सिदा होजि एंटर ए नंबर से आई 88 आइना पिसिनगे 88 को 88 पीरगा एंटर तब मतमदा 88 से कोई ऑड नंबर ओइब्रा इवन नंबर ओइब्रा कमेंट सेक्शन दा हारक पयाई को हयेंग दे लाइव क्लास लाकनी इवनिंग दा कनागुम्बा जॉइन तौनिंग बसिंग लौसिलो इवनिंग की पुंग को 4 तगिना 4:30 4 तैना 5 फाउ से हजिक 6:30 तारे को 4:30 लेना 6:30 फाउ से दा लाइव क्लास दा सुम लागे यूट्यूब दा को अदु यूट्यूब दा लाइव क्लास लाके कमेंट सेक्शन हंगप यागनी को सिदा 88 से इवन नंबर ओइब्रा ऑड नंबर ओइब्रा तो सी इवन नंबर ओइ इवन मीन्स तुमा सुबर नंबर ने 2 ने डिवाइड तब याई अदुदि होजे कोइ सी एंटर तौबगा रीजन से पीरक्तुसे 88 से को इनपुट सिना नम हारिब वेरिएबल सिदा पिसिलनी हारिब नम हाइब वेरिएबल से सिदा 2 न डिवाइड तौरनी 2 ने डिवाइड तब मतलब मागी रीजन तो कई फंगनी रिमाइंडर फंगनी रिमाइंडर तो 0 ओइबरे जेंगनी 0 ओइरगदी मास इवन ने हैना को शो तौरनी 0 ओइद्रगदी मासे ओड ने हैना शो तौरनी हेको अदुदे जिखोय सिदा 88 पीरगा एंटर तौसे कई लाफम थोय 88 ओइरदी नंबर इज द नंबर पीरजे क्यानी 88 इज इवन हारानी बको जेंगसे हां 88 इज इवन अमुका रन तौसे हनदे होय करी पीसीगा 75 पीरो 75 से 2 ने डिवाइड तब याब्रा यादे अदुदि मासी इवन नंबर ओइगद्रा ओइरोय को अदो अखोय गिसिना इरिबा कोडिंग से हेदि प्रोग्रामिंग से सिगी मतुंग इन सु मासे ओड नंबर नि हाइगदबने याय को अदुदि से ओड नंबर हाइब्रा हाइदबा जेंगसि को एंटर जस्ट 75 इज ओड अदो तादि अखोय इरिबा प्रोग्रामिंग हेदि कोडिंग से को सुमे यानी को ngसा अदो मसिगिदि स्वाइदे लोइसिलगे अदुगा नुतिगी अखोय पाइथन गी अदुगा लोगो गी को वीडियो सेमगा दम थारकनी सेमगा थारइबा वीडियो सिंगसे नखोय जुमदा फज येंगो अदुगा स्कूल दा क्लास दा इंगोमदा हंगनिंगबदो हंगो अदुगा अतोपा मना खोगे स्कूल गी छात्र सिंग नतबा को अदो अखोय स्कूल छात्र ओरगसु कैसु काइदे फोन दा हंगपा याय व्हाट्सएप दा टेक्स्ट तौरगा हंगपसु याय को अदो मयाम ngasiगidi स्वाइदे लोइसिलगे मथंगदा अखोय पाइथन नाइसे करिनो ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट दगी बेसिक दगी मागी डाटा टाइप वेरिएबल नाइसे करिनो एन थाइने सिजनेसे करिनो इनपुट फंक्शन से करिनो मयाम अमा लेरिको हारिबा मयाम से कोई तमना तमना रिंगमिनसिको ओके थैंक यू